Dan il-programm huwa mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fih dan l-Istitut tal-Arti u d-Disinn tal-MCAST. Int min inti qed jittella bl-għajnuna ta' Nexos, Domestika, JB Stores u BioCare Academy għal-Makeup. Body language hija l-mod ta' kif aħna nużaw il-ġisem tagħna sabiex nikkomunikaw ukoll. Ġifieri aħna meta nikkomunikaw ma nikkomunikawx biss bil-kliem tagħna imma wkoll bil-mod ta' kif aħna inġibu ruħna fl-imġiba tagħna. Ġifieri pereżempju, body language jinvolvi l-mod ta' kif aħna inħarsu lejn dak li jkun u kif nużaw għajnejna, kemm inżommu kuntatt bl-għajnejn. Body language jinvolvi wkoll il-mod ta' kif aħna pereżempju nużaw idejna biex inkunu nistgħu nitkellmu u nispjegaw ruħna aħjar. Body language huwa wkoll it-ton tal-vuċi li aħna nużaw, ġifieri għalkemm aħna nkunu qegħdin nitkellmu dak kollu li nkunu qegħdin nagħmlu jista' jgħin il-mod ta' kif aħna nkunu qegħdin nikkomunikaw biex nikkomunikaw aħjar. Jekk inti tkun maħbib ħafna drabi ħadkun ħafna iktar relax, allura l-mod ta' kif inti ġġib ruħek anke fin-non-verbals tiegħek ħajkun ħafna inqas meqjus forsi tkun ħafna iktar libera li tkun dak li inti verità. Meta mbagħad forsi fuq post tax-xogħol għax hemm ċirkostanzi differenti, inti l-mod ta' kif inti ġġib ruħek ħajġi determinat minn dak il-kuntest, ġifieri fuq il-post tax-xogħol pereżempju ħatkun iktar toqgħod attenta kif forsi toqgħod, kif titkellem, kif tħares, it-ton tal-vuċi li tuża kemm anke iċ-choice tal-kliem li tkun qed tuża wkoll jagħmel differenza, ġifieri il-kuntest li tkun fih jagħmel differenza. Wanna get to know me, you gotta keep praying for love. Good damn, I'm lonely, can't keep holding on to, 'cause I'm heading down now. One way to look around a ticker, it's bigger when you fall down. Open minds, I'm the heavy winner. You keep showing me the sun and take me down to the red lily lane. Move along 'cause I'm a fighter fading away. And take me down to the red lily lane. Move along 'cause I'm a fighter fading away. What's realized in the wood cocaine eye? Shine the light on the voodoo lamp. Richard snorting daddy, red roosters came and found me. Brian's sticky fingers have drowned. Angie's heart of stone, 2,000 lights from home. Hell's angels going south. And take me down to the red lily lane. Move along 'cause I'm
fighter fading away. And take me down to the red lily lane. Move along, 'cause I'm a fighter fading away. Take me down to the red lily lane. Move along, 'cause I'm a fighter fading away. And take me down to the red lily lane. Move along, 'cause I'm a fighter fading away. Take me down to the red lily lane. Move along, 'cause I'm a fighter fading away. And take me down to the red lily lane. Move along, 'cause I'm a fighter fading away. And take me down. Move along, 'cause I'm a fighter fading away. Jina sem ikun naf jekkux nervus, jekkux kalm, u tkun taf nasab il-karattru tiegħu mill-body language tiegħu. Ninduna, xina jatkun għamilta ma' ħafna nies fid-dinja, tinduna x'karattri huma jekk mhix nies ignoranti, jew nies li talmu sew f'ħajjithom. Per eżempju, tajdi edukata, salvaġġa jew hekk iva. skont kif jitkellmu, u skont kif jilbsu, naħseb jien, u skont kif iġibbu ruħhom, u skont il-fejja ħarsu kif ħarsu, ma kollha body language dan, u jekk body language. Jiddependi kemm jagħmlu body language, jekk ma jagħmlux biżejjed ma jinaxrekx. Issir taf kollox, u għalmenu mal-ewwel darba żgur li le. Tinduna taraħ il-bniedem, anke l-mod kif kon liebes, ifhem. Mela jiena jisimni Rebecca Spiteri u qed nattendi l-kors ta' Diploma in Art and Design. Bħalissa qed naħdem fuq din il-ġiżirana. Issa jiena inspirajt ruħi minn Egyptian jewelry u African jewelry kif ukoll modern jewelry as in chunky jewelry. Il-proċess ta' din il-ġiżirana kien l-ewwel ħaġa kien li għażilt il-materjal tiegħi li huwa brass. Mbagħad iskeċċjajta ħalli nkun naf l-idejat kif ħadd iġini u le ħalli nkun nista' nkun naf kif ħanaqta l-brass. Ħaġa importanti hija li waqt li nkun qed niskeċċja jkolli mużika għaddejja għaliex ninspira ħafna ruħi minnha u ddaħħalni aktar fil-muża. Mbagħad qtajt strixxi tal-brass kollha sizes differenti mill-kbir għaż-żgħir, kif ukoll mbagħad wara li qtajt l-istrixxi jiena ħraqthom ħalli jkunu jistgħu aktar meta niġi biex nawwiġhom biex nagħmel din l-ark. Tkun aktar faċli peress li l-brass ikun arta. Dan huwa l-proċess li jiena wasal fih. Baqa' li naqqat katina oħra ma' din biex tiġi l-istess bħal din. Kif ukoll baqa' li katina oħra x'naqqat magħhom it-tnejn ħalli l-ġiżirana tiġi kompluta, ħalli inti awtomatikament tkun tista' tilbisha, tinfetaħ u tingħala. Dawn huma xi xogħlijiet tiegħi oħra, din hija ċappetta magħmula mill-brass, kif ukoll hawn il-ġiżirana li hija magħmula bil-beads tal-injam. Four piece, erba' ħbieb, nieħdu gost indoqqu, nieħdu gost nagħmlu għad il-ħaġa. La 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 la
tantx nimmaġina ħajti minn il-band bħalissa, tipo. Ejja, parti kbira. Hija ħaġa li xint anka qabel ma tmur id-dar tittamilha tipo. One lies in paradise, keeping them happy, moving it up. Fimni anka ġviri il-garax kolna xi rehearsals qabel xi gigs apparti li rridu nkunu lesti bil-mużika u kollox. Ġviri naħdmu anka fuq naħsbu kif ħanidru, ġviri anka xħatajt, meta tajdu, tifhem kollox tkun in the right place. Savolja mbagħad ovvjament timprovvizza xi l-ħarġ tkun isek fuq stage isek tagħmel reċ ta' bil-mand. Body language fil-mużika naħseb hija tipo hija dik il-ħaġa li taqdek mal-udjenza tipo mal-fans. Allura tipo pereżempju bħal meta għamilna l-video pereżempju ta' Jackie the Stripper jien spiċċajt ftaħt idejja Andrew waqa' u da kollu tipo għax dħalna fil-mużika tipo f'dik il-biċċa ta' il-parti ta' dik id-diska u tatna l-enerġija tipo għal-ħagġa. Naħseb hija vera importanti tipo tesprimi ruħek bil-body language waqt performance. I don't know why, I can't know why. Il-body language as-such hija forma ta' arti għax nattu każ jien qed indoq xi ħaġa u qed nidħol fiha u qed nisprimi ruħi fl-istess ħin. I'm losing track, I lost my leg. Ħafna drabi għal-performances mhux nieħdu idea ta' such naraw concerts affarijiet hekk biex anka kif l-interaction tal-artist ma' nies tipo talmek kif għandek tagħmel interaction inti. Imma pija mbagħad pija kollha tiġi improvisation naħseb anke waqt performance speċjalment hija kollha improvisation. U naħseb l-influenzi mużikali tagħna wkoll jagħmlu differenza kbira għax dawk l-affarijiet li tkun kbirt magħhom dawk il-videos li tkun rajt tara il-kunċerti l-kbar. Jimi Hendrix għaw live at Monterey Pop Festival 1968. Jaqbad il-gitarra, jitfaħħa mal-art, sipaw fluid, fire. Enough the Who, Pete Townshend, kisser iktar gitarri milli għandna ħna kollha f'salt. Żgur. U mill-qatt ħajkonna. Mod ta' kif wieħed jista' jaqra ħafna il-body language huwa meta pereżempju tara koppja li huma interessati f'xulxin ħafna drabi tinduna anke mill-ħars li jkun hemm mill-mod ta' kif il-persuna iddur lej il-persuna b'mod li suturi li hemm ċertu interess, id-bissima li jkun hemm forsi u l-ħarsa tkun daqsxejn iktar interessata fil-persuna l-oħra. Inti biex tifhem persuna b'mod holistiku trid tifhem mhux biss il-kliem li tkun qed tgħid, imma anke il-messaġġ li l-ġisem tagħha jkun qed jagħti fil-mod ta' kif tesprimi ruħha fil-body language, jiġifieri mod meta persuna tkun qed tgħidlek xi ħaġa u tirrealizza li t-ton tal-vuċi huwa għoli, inti ħammel qed tinduna li l-persuna qed tirrabja fuq dak li tkun qed tgħidlek, jew inkella jekk persuna tkun qed tipprova tgħidlek xi ħaġa ma isu qed tħares in-naħa l-oħra tibda tgħid okej di jew qed tiddejjaq tgħidili din il-ħaġa jew timbarazza ruħha jew ma tafx kif ħataqbad tgħidili. Allura isu inti jekk inti rnexxielek taqbad dak il-lingwaġġ tista' bil-mod tiegħek tesprimih ukoll, ġifieri ma tirreġixxix biss għall-kliem, imma forsi tirreġixxi wkoll għal mod ta' kif persuna qed iġġib ruħha, ġifieri jekk inti qed tara li persuna
nix qed tħares lejk għax qed issiba daqsxejn imbarazzanti tgħidlek xi ħaġa pereżempju, tista' inti tgħidilha isma' qed niduna li qed timbarazzak din il-ħaġa x'vera x'isuma qed issiba diffiċli biex tħares lejha. U hekk inti meta tagħmel statement bħal dak tkun verament qed turi l-persuna li inti qed tifhem mhux biss il-kliem li tkun qed tgħidlek imma wkoll il-kontenut tal-emozzjonijiet tal-persuna li jkollok quddiemek. Ġifieri li aħna nitalmu naqrawha minn non-verbals huwa importanti ħafna fil-mod ta' kif aħna nistgħu nibnu relazzjonijiet aħjar ma' nies ta' madwarna. Ir-Roxy Cinema jinsab f'Birkirkara, eżatt faċċata tal-istazzjon tal-ferrovija. Dan huwa Henri Diakono. Meta kien għadu tifel, kien jiffrekwenta dan l-istess ċinema. Kif taraw warajna għandna il-post fejn jiġi proġettati l-films u hemm miktub ukoll Roxy Hall. Dan iċ-ċinema imbena fl-1931 u nfetaħ għall-pubbliku fl-1942. Dan kien wieħed mill-iktar ċinema popolari f'Birkirkara u kienet l-attendenza kienet dejjem tajjeb. Dan iċ-ċinema huwa maqsum f'żewġ livelli, is-sala t'isfel u l-gallerija li kienet imtarġa. B'kollox kien jesa total ta' 800 siġġu. Kif tidħol f'dan il-bini jilqgħuk żewġ turġien veru partikolari, taraġġ bi stil Art Deco. Il-faċċata ta' dan iċ-ċinema hija mibnija bi stil li jissejjaħ Art Nouveau li tfisser arti moderna. Insemmu wkoll is-sellun tal-injam u l-bokka port li kienu l-unika aċċess għal projection room. Jiena ġejta u nara l-film 20,000 Leagues Under the Sea, film ta' Jules Verne, li jkun interessanti ħafna għax jilaqqa il-sib futuristiku ta' Jules Verne. Jiena da ċinema kon nieħu gost niġi għax kon naf li ħabib tiegħi in-nannu tiegħu kienu l-kumpanija West Rex li hija l-kumpanija tal-proġekter li hawn hawnhekk. Mhux l-ewwel darba wkoll fil-forsi xif li xkun birra li kien qajjem mbagħad ħafna kommozzjoni żejda dal-film. Ir-Roxy Cinema għala fl-1968. Aktar tard reġa' fetaħ bħala bar u semma ir-Roxy Hall. Għandi hawn biċċa sit li issa sfortunatament huwa daqsxejn immermer u mimli sadit. Huwa ħasra narġa' ngħid li waqa' f'dan l-istat ċinema li kien jagħti tant gost u entertainment lin-nies ta' dawn l-inħawi u anki li jiġu minn barra l-pajjiż. Bħala Henri hawn bosta nies oħra li għad għandhom memorji partikolari ta' dan il-post ta' meta kienu jiffrekwentaw dan iċ-ċinema tas-sew uniku. So one day I bought some cans and get out at night, maybe from 3 o'clock in the morning to 5 o'clock, did my first piece. I don't think I'll ever forget the first few times I stepped
into this place. I mean, for me, this stupid roundabout next to the university is a very sentimental place. Hemmhekk li se jagħna l-kbira. Kif sa tirreaġixxi għal dil-biċċa xogħol? Għaliex il-paroli fil-vojt tan-nies kienu kbar. Li Giuseppe Diacono kitibha. Waħda mill-isbaħ stejjer ta' mħabba. Kienet mimlija intensa b'emozzjonijiet. Qatt mela se nagħmlu xi ħaġa tajba. Bil-Madonna taċ-ċoqqa. Batew ħafna nies. They really look down on professions like these. I think it's dancing, singing, modeling, it's not taken serious. Xi kultant issib min ma jkunx għadu jaf u japprezza, ma naħseb illum bil-internet u nies iktar qed jedukaw ruħhom mill-affarijiet. Yes, the mentality, they just don't want to know, you know, maybe they think it's too sexy or it's it's not a serious job, maybe they, I don't know, I think they just don't know. Ġifieri nies naħseb jiena japprezzaw il-talent lokali. It's a shame because these dancers work so hard and they don't get recognition, they don't get paid, or they get paid hardly anything, so they have to live on their motivation to do this, which, you know, is sad. It's not just the dance, it's the makeup, it's the costume, it's the light, it's the camera, it's the interview, it's the model, it's artists, entertainment, it's everything creative and everyone involved. Not having dance and theatre in my life. Jekk inti trid ħajja fl-arti, speċjalizza f'dak li trid inti. Jekk xi ħadd iħoss dik ix-xeħta li għandu jesprimi ruħu, jażel dak l-aktar medium li huwa komdu fih. Li mnalla kol il-pjano, per eżempju, jew kitarra, u niġi nsabba s-sid biex neġder niġiftik. Stripper is living her dream. She's on the way to escape this wicked fear. Jackie is on her knees. And there's no one she can please. Grow in me. And feel on me. She said she's coming around. Oh, 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 oh. She said she's coming around. Oh, 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 oh. She said she's coming around. Oh, 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 oh. She said she's coming around. Nowhere to go, nowhere to live. And now you know it's time to leave your dream. Jackie is on her knees. And there's no one she can please. Grow in me.
burn. Jekk ma jħares li għawata konverzazzjoni li għandhom uħoċ imkien ieħor. Jekk ħares ċars la jenet l interess fija. Ma jkunx qed jagħti kasek, hekk ma jħares fajnejk. Imma mbagħad jagħti kasek ħares inkollu hemm mod, mbagħad skont jekk jurġ tifmu jew jifmek. Najtara, jew fansjatni. Meta jħares fajnek sinjali kont interessa ruħu x'inti tgħidu. Drag my feet. Iva, jista' jkun ukoll. Kif taffettwali? Bej il-body language u skont kif tesprimi ruħha, taffettwali l-opinjoni tiegħi minn għaliex le. L-opinjoni ma taffettwaħilix għax jien għandi opinjoni tiegħi li nemmen fihom u ma tagħmel xejn fuqi. Il-Breezes, Brian u Miriam. Għalija l-volontarjat ifisser li tkun konxi ta' soċjetà ta' madwari. Fotografija bħal fashion photography, fotografija ta' oġġetti statiċi. Meta konna tfal, konna nilabu il-ballun ġu fija. Artisti sta jgħinu jesprimu ruħu bit-pinġija, nkella bit-ċeramika, jew ħamek ħanużaw mużika.